Chief Executive Member ka KHADC ubap nya sing CM harengkat ke jinsnan lang bat UMDC ke Malki la ingkra constituency ba Fantin la kadong bat ke officer ke district council ke lahar jak hat majai ke bahap hapo ke hima sora hadien belayo jingtip ya ke jingdon ke mender bat ke barjala ke ba kusum lang ha kate ke hat bandi ke Mario Marhat malapulong ru ke jingkra ke kot ke sla ke jongki kate ke jingkra ke lolong han yo trek unlai wing ja fulai bat suabi ki brio ke district council ke poy kate ke hat bobon ki dukan barjala lalap bakila khang khardep balon tang katuk ani ki dukan ki belalap bakimbyang ki kot kisla nakali yang CM la patha ban khang si sendan yeki bakon thop nadu ki dukan di madan ne ki dukan he nakali yang ka council kal aipor tang lai ne hapo sausngi bakite ki barjala ki ron mi sha district council ban pembyang ki kot kisla UCM habakan bikilat pathai khobor long bakum kini ki jai dukan barjala nakali yang council hapo ka jinglam ju no mailat bakin wan belasuk ha jala klem ki kot kisla ki bobyang UCM la patha ru ikinong tre ke council bakin ta la ka jing tho akhmat kite ki dukan malkhang tala lembar ka hukum bagide banwan mi sha office ka KHADC haslong khanang banle ke badan kam ka jingwan tu ni tasi shanish po majai bat ichamati banwan ban ya economic inspection abede ki non tribal traders ke dangshen nakaliang ka Meghalaya High Court kala batha ingi ban issue ki trade license yaki niki south to south ki traders ki balik tit jingkhang ya ka High Court de hoi kala poi ka order singi Henry nakaliang jungi ngidon yakanika Trading by Non-Tribals Regulation Act but ngiru habot yakanika act nginamla ban I license yakinu ki non-tribal traders tang nakaliang ka council claim dayo NOC lenika ke NOC nakaliang ka shnong lenika right lenika hima de kumbalong hangni po majai ka bahap po hima sora ngi pan NOC no CM but namar bang impat yo ke NOC ngi nempat la ban renew lane ban I trade license ke bat mai kini kiba apply te but kata ka penlong kini ki sau ngut ki non tribal traders ban nature code but nakaliang jungi ni wan daladim tasni ban jungo sini jaka but ni shem ba kibabun ba wat let's say palat ni kita ki sau ngut ki trade non tribal traders kibambiang let's say ki kot kisla kumo kilai I mentat kila khangi kidukan te kani ka paushai ba hakani ka yo hangni po majai kibabun hi kiba ya ikni ka kam thai ki debeki bomde khasi ki barjala te ngiru ladangim mlap but mtikna ba ki dei hi ki breu na ko Meghalaya nginam la hi ban ai ya ka trade license nomor ba kani ka jaka kalong hasinda ba ka Bangladesh kabaar ba basusi ba ni shem bentak hadin bangilek ban keli na kini ki try dukan ka kerteng na si kadi kerteng khasi dukan ni ada korban namar ba ya mentang ngimlap manu bade try dukan try jaka manur basyong dukan ba ran ya kini ke business ni ba penyak kini ka kam business dan nakaliang ini bansi apanta daka notice ka show cause notice yaki ba ladaki dangdon kam ya ka trade license bakin wan ban baki dangkwa ban khai kin hap ban buat kat kun ki ai kin don kebala don nakaliang asi yetsa baga nasngi ki akwar ba yaki ban wan ni de kumnum no license sau sungi kila de ban wan ni but nakamta kini ki namanta kini ki petitioner ki balik chapo high court ru sauku sawut arpungut kidi ki exporter but arpu sawut kidi kini ki babu kini ki business go fair hidupan kini kita but yakini ru ka syong hani impact minta kena bangin exercise rules yaki ak ke jungi ki bangidon ki babiang hi ki kot sla
singin pek nak kanu kualiti but nak kalian ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor kanong rim ni ladangi hab ban kentai ru ban reject ya ka trade license ru ngin reject lor kanong rim ngin namla ban su tang bela dan kanu ka jing hak ni tai ka bangin sule kulma nama habakut de mangi ki ba thawi ka ai mangi hi ngi hab ban bercam ndai ban penting ai boleh Nah, paling kini bawa ujur, kami kini dulu bisa pesawat. ni la persyang ban wan namar nakini ki south li arko kideki exporter kamu exporter kim dan yang katukan ini ki dan tang ke office de yakini kim yo lat menta ban khai la katu kan ni ko namar kim yo kot de kini ki arko sau li pak kidukan ngadang pa inspection menta pa lum ye ki detail nang mengintip shibet nakini ki balik file ship kaput akan nungut ki baple kat no subang play rehajing syam jungi ki bobon ki khang baro shikatane ki khang tam tasngi kata ngamtip henry nak kaliang jungi ngin hap hiban ada ka notice sa hisien namangimtip kino ki badai try ki bakumno te namar takadaw ni hap ban le la ka jong ka exercise jungi ka kamram jungi ya ka bangin hak ben kendap tenak yang ka district council saya hisien nga ai kublai kerpang ya ka district administration DC SP SDPO tula dan lang magistrate tula dan lang ringkat ru bat nak yang council kamtam im in charge jong ka taxation iba dan lang iba fanten ringkat bagi enforcement bagi officers jungi ai kublai kerpang nam ta jungki kibla ya trash tom nang muta ban weng ya kum kini ki kambi an iba sedang ban kharoi mentah hari kasih gitu ni.